Zdravo svima! Gledate drugu epizodu emisije Čuvari crnogorske istorije, a danas ćemo govoriti o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. U prvom dijelu ćemo se detaljnije upoznati sa tim kako je autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva nelegalno i nelegitimno ukinuta, a u drugom dijelu ćemo govoriti o obnovljenoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Također pokazat ću vam i dva jako bitna dokumenta, faksimila, čiji je jedan autor Patrijarh Pavle, a drugi mitropolit Amfilohije, i sigurna sam nakon tumačenja istih da ćete imati jasniju sliku šta se zapravo dešavalo u Crnoj Gori sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Na vanrednoj sjednici Svetog Sinoda, održanoj 16. decembra 1918. godine, donešena je odluka da se ujedini Srpsko pravoslavna crkva, po prvi put ovako nazvana Crnogorsko pravoslavna crkva, sa autokefalnom pravoslavnom crkvom u Kraljevini Srbiji. Odluka je nezakonito usvojena jer od 8 članova Svetog Sinoda potpisali su samo mitropolit Mitrofan Ban, episkop Nikšićki Kiril Mitrović i sekretar Sinoda đakon Ivo Kaluđerović. Po ustavu Svetog Sinoda ovo nije dovoljno za donošenje ovakvog rješenja. Regent Aleksandar Karađorđević 17. juna 1920. godine donio je dekret o ujedinjenju svih pravoslavnih crkvenih oblasti u kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca, što predstavlja ukidanje Crnogorske pravoslavne crkve. No, pregovori sa Carigradskom patrijaršijom trajali su više od 6 mjeseci. Ovo je okončano onda kada je plaćeno 1,5 miliona franaka. Nakon toga je Carigradska patrijaršija priznala i blagoslovila ovo ujedinjenje Tomosom Vaseljenskog patrijarha Meletija IV. I Svetog Sinoda Vaseljenske patrijaršije u Carigradu. U ovom tomosu se spominju dvije autokefalne pravoslavne crkve, a to su Karlovačka i Crnogorska. Borba za obnovu Crnogorske pravoslavne crkve od trenutka njenog nelegalnog i nelegitimnog ukidanja nikada nije prestala, ali je 20. jula 1990. godine na Cetinju pokrenuta Bajička rezolucija druga stanovnika plemena Bajice, a ubrzo dolazi i do obnavljanja Crnogorske pravoslavne crkve. Često možemo čuti kako je obnovljena Crnogorska pravoslavna crkva zapravo nevladina organizacija. Ovo je stav, odnosno propaganda, koju tako intenzivno zastupaju svi srpski mediji. Ali ako bi ovo bilo tačno, da li mi onda možete objasniti zašto je Patrijarh Pavle u ime Srpske pravoslavne crkve poslao pismo ambasadoru Republike Bugarske 10. marta 1998. godine sa ciljem da spriječi kanonsko rukopolaganje mitropolita Mihajla u Bugarskoj? Sada ćemo pogledati faksimil pomenutog pisma. S obzirom na to da su prethodno u dužem vremenskom periodu Sveti Sinod i Sveti arhijerejski sabor Bugarske pravoslavne crkve izučavali dokumentaciju o autokefalnoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi te nelegitimnom i nelegalnom ukidanju iste, ovakav vid opstrukcije od strane Patrijarha Pavla nije imao apsolutno nikakav uticaj. Mitropolit Mihajlo je u crkvi Svete Paraskeve u Sofiji 15. marta 1998. godine hirotisan za episkopa od strane Patrijarha Bugarskoga Pimena i 7 mitropolita i episkopa Bugarske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije zasigurno je svoj život posvetio
u propagiranju anticrnogorstva. On je imao jedan nadasve neuspjeli pokušaj falsifikovanja istorije. 10. juna 1992. godine obratio se Svetom sinodu Ruske pravoslavne crkve sa zahtjevom da izbrišu autokefalnost Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi iz diptiha 1850. godine. Sada ćemo pogledati faksimil pisma na ruskom jeziku i njegov prevod. U ovom pismu piše sljedeće, citiram: Iznijeti rješenje o nekanonskom i pogrešnom unosu u diptih Ruske pravoslavne crkve 1850. godine Crnogorske mitropolije kao autokefalne crkve i postojeće u diptihu opovrgnuti, zato što okolnosti i u našoj Svetoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokazuju da postoje tendencije raskola u Crnoj Gori. Da paradoks bude još veći, mitropolit Crnogorsko-primorske i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije ipak je mnogo godina kasnije priznao da je Crnogorska pravoslavna crkva bila autokefalna od ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine. Nadam se da vam je sada jasno o kakvoj se istorijskoj nepravdi radi i da će negdje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se vratiti onim Božjim zapovjestima i odstupiti od svetosavske ideologije čija je sintagma jedan narod, jedne religije u jednoj državi.